Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү алгебра сабагында өтө турган темабыз сан барабарсыздыгын даражага көтөрүү. Сабагыбыздын максаты сан барабарсыздыгы жөнүндө алган билимибизди бышыктайбыз. Сан барабарсыздыгын даражага көтөрүү эрежелери менен таанышабыз. Сан барабарсыздыгын даражага көтөрүү касиеттерин окуп үйрөнөбүз. Логарифм түшүнүгү менен таанышабыз жана алган билимибизди мисал иштөөдө колдоно билебиз. Сабагыбызды балдар Ломоносовдон төмөнкүдөй эпиграф менен баштап берейин. Качандыр бир кезде математикадан кимдир бирөө даражаны чийип салам десе, анда ал ансыз алыска барбайт. Өтүлгөн тема боюнча кайталоо жүргүзөбүз балдар. Көбөйтүүнүн даражасы, тийиндинин даражасы, бөлчөктүн даражасы, даражанын даражасы, сандын терс даражасы, каалаган сандын нөл даражасы. Жообун жазуу түрүндө беребиз. Балдар, биз силер менен 8 класстан таанышканбыз. Эгерде А Б'дан чоң жана В нөлдөн чоң, башкача айтканда А Б'лар оң сан болсо, жана N натуралдык сан болсо, анда A'нын N даражасы B'нын N даражасынан чоң болот. Бул болсо эки жагы тең оң болгон барабарсыздыкты N даражага көтөрсөк, анда барабарсыздыктын белгиси өзгөрбөй тургандыгын билдирет. Мисалы, 0,43 менен 5 даражасы менен 7'den 3'tün 5 даражасы деген сандарды салыштырабыз. А дегенде бөлчөктү ондук бөлчөккө айландырып алабыз. 0,1000 тактыкта 7'den 300, 0,1000 428ге барабар болот. Демек салыштырсак, негиздер 0,43, 0,1000 428'ден чоң. Анда балдар 0,43'tün 5 даражасы 7'den 3'tün 5 даражасынан чоң болоору келип чыгат. Эгерде бизге каалагандай P барабар M бөлүнгөн N саны берилсе, мында M менен N натуралдык сандар. А жана B оң сан болсо, P дагы оң сан болсо, анда А анын P даражасы чоң B'нын P даражасы болот. Жана А B'лар оң сан болсо, ал эми P болсо терс сан болсо, анда A'нын P даражасы B'нын P даражасынан кичине болот деген эки касиеттерин таанышабыз. Birinci касиетти далилдеп көрөлү балдар. P'ны 1 бөлүнгөн N деп алалы. N натуралдык сан. N 2'den чоң же барабар болгондо туура экендигин далилдейбиз. Шарт боюнча А B'дан чоң. Андыктан A'нын 1 бөлүнгөн N даражасы B'нын 1 бөлүнгөн N даражасынан чоң экендигин далилдөө керек. Муну далилдеш үчүн балдар карама каршы методду колдонобуз. A'нын 1 бөлүнгөн N даражасы B'нын 1 бөлүнгөн N даражасынан чоң деген туура эмес десек, анда A'нын 1 бөлүнгөн N даражасы кичине же барабар B'нын 1 бөлүнгөн N даражасы болуш керек. Бул барабарсыздыкты эки жагын тең натуралдык N даражага көтөрсөк, анда А кичине же барабар B келип чыгат. Бул болсо шартында берилген А чоң B дегенге карама каршы болгондуктан, демек А жана B нөлдөн чоң болгон барабарсыздыктан A'нын 1 бөлүнгөн N даражасы B'нын 1 бөлүнгөн N даражасынан чоң экендиги келип чыгат. Мисалы, 3 2'den чоң экендигин баардыгыбыз билебиз. Экинчи мисалды карагыла. Даражалар оң, демек бул аткарылат. Үчүнчү мисалды карагыла. Даражалар оң, демек биринчи шарт аткарылат. Төртүнчүдө карагыла. Даражалар терс, ошондуктан биринчи шарт аткарылбайт да, чоң деген белгинин ордуна кичине белги алмашып кетет. Сандарды салыштыргыла балдар. Жана дегендин ордуна чоң же кичине белгисин коюп чыгасыңар. Мисалы карагыла. 3-4 мисал түшүндүрүп берейин. 7'den 3'tün куб тамыралында 5 даражасы менен 7'den 4'tün куб тамыралында 5 даражасы. Даража көрсөткүчтөрү бирдей болгондуктан биз негиздерин карасак 7'den 3, 7'den 4'төн кичине. Куб тамыралында 8'di минус 3 даражасы менен кичине болуп атат, куб тамыралында 7'nin минус 3 даражасы. Анда негиздери кандай болот? Даража көрсөткүчтөрү оң болгондуктан 8 7'den чоң болуп чыгат. 5'ten 4'tün minus тамыралында 2 даражасы менен 4'төн 3'tün minus тамыралында 2 даражасын карадык. Даража көрсөткүчтөрү бирдей, терс даражада, демек ортодогу кичине деген белги чоң деген белгиге алмашып кетет. 18'den 7'nin minus 3'tön 1 даражасы менен
17'den 18'de minus 3'ten 1 derecesi qarab negizlerini salıştırarız. 18'den 7 birden kiçine, alemi 18'den 17 birden çoğ. Alemi daraja görsetküçlerimiz ters bolup atkandıktan, demek 18'den 17 ne bolat balдар? 17'den 18'den bunu özüňer aýdyp berýär. Emi şol san barabasdan darajaga göterүүnü koldanuw menen teňdeme çygararys. Birinci teňdemesi 10'dun x darajası barabar 1 degen teňdemeni çygararys. Biz ötülgen temalarda gaýtylawda balдар, kalagan sanyň 0 derejesi emnege barabar eken degen soragyny berdik. Biz bileriz, kalagan sanyň 0 derejesi 1'ge barabar. Oşonduktan bol jerde 1'di biz 10'dun 0 derejesi diýip alabys. Anda teňdemeyiz 10'dun x derejesi barabar 10'dun 0 derejesi degen gelip çykyp. Bunda negizleri birdeý bolgonduktan daraja görsetkiçlerini barabarlaýys. Jogaby anda x barabar 0 bolar. Ekinci teňdememiz balдар, 4'ten 1'den 2x minus 4 derejesi barabar 2'nin 2x plus 8 derecesi degen teňdeme berildi. Muna şonu çygaryş gerek. Daraja görsetkiçleri birdeý emes görüp atasiňer. Munda biz negizlerini barabarlaşyrbız gerek. 4'ten 1'de 2'nin minus 2 derecesi diýip alabys. Muny bilesiňer. Anda birinci 4'ten 1'den 2x minus 4 derecesi 2'nin minus 4x plus 8 derecesi degenge toora gelet. Barabarlasak muna garagla balдар negizler birdeý boldu. Anda minus 4x plus 8 barabar 2x plus 8. Mundan teňdemeni çygaruny bileriz. Minus 6x barabar 0 bolat da bundan x barabar 0 ekenligi gelip çygar. Üçüncü teňdemeni gararys balдар. 3'tün 2x minus 1 derecesi barabar 27. 27'ni biz bileriz 3'tün 3 derecesi ekenligi. Anda orduna koysak muna negizlerin birdeý kıldyk. Anda daraja görsetkiçleri de barabar boluş gerek. 2x minus 1 barabar 3 bolat da bundan x barabar 2 ekenligi gelip çygar. Dördüncü teňdemeni garadyk balдар. 7'nin 2x minus 3 derecesi barabar 243. Bu teňdemeni çygaryş üçin 7'ni biz 243'te 7'nin 3 derecesi diýip alabys da orduna koysak, negizleri birdeý bolady. Anda daraja görsetkiçlerini barabarlaýys. Bundan x barabar 3 ekenligi gelip çygar. Egerde a 1'ge barabar emes bolup, a 0'den çoň bolsa, 0'den çoň bolsa. Jana b 0'den çoň bolguday ax barabar b teňdemesi berilse, anda bul teňdemenin tamyry x nolevой bar desek, anda x nolevой a negizi boýunça b sanynyň logaritmi dep atalat dagy muna munda jazylat. Logaritm a negizi boýunça b barabar x. Al emi kalagan b 0'den çoň sanynyň 10 negizi boýunça logaritmi 10'duk logaritm dep atalat da logaritm b dep jazylat. Muna misaldardy garadyk. 3x barabar 9 degen teňdemeni çygarsak x barabar 2 bolat. Anda muny biz logaritm 3 negizi boýunça 9 barabar 2 dep yazarız. Logaritm 100 barabar 2. Sebebi 10'dun 2-nji derecesi 100 ekenligini bileriz. Logaritm 0,10.000'den 1 bul 10'dun minus 4 derecesi ekenligini bileriz dagy. Logaritm 0,10.000'den 1 barabar minus 4 ekenligi gelip çygar. Bışıktoy üçin misaldar balдар garaglar. Birinci misalımız. Logaritm 5 negizi boýunça 0,2 barabar minus 1. Sebebi 5'tin minus 1 derecesi 5'ten 1'ge barabar bolup, bu 0,2 gelir. Logaritm 0,5 negizi boýunça 8 barabar minus 3. Antkeni balдар 0,5'tin minus 3 derecesi 8'ge barabar. Jana salıştyruga 4-nji masele berildi. 3-nji masele bolsa teňdemeni çygaruga berildi. Emi balдар üýge tapşyrma. Okuw kitebiniň paragraf 8'di. San barabarsızdan darajaga götürүүnü okuýuz. 106-njy jana 109-njy nomerlerdi çygarabys. Arifmetikalyk progressiyany gaýtalaýys. Gaýtalawga berilgen soralarga jana ortada salıştyruga berilgen soralarga jogap jazyp, jana 106-109-njy nomerlerdi çygaryp maga jönetseňer emgeginiňizdi baglaýyn. Köňül burganyňarga çoň rahmat. Balдар işiňerge iýgilik, owur bagly, aman esen görüşgençe sag salamat bol.